Kaže muž Hrvatici: draga, kad umrem, hoćeš li se ti odmah preudati? Ona: ma kakvi, ne odmah, najprije ću malo proslaviti. Leže Hrvat i Bosanac u bolnici. Bosanac sav optimističan kaže: meni su rekli da imam samo 3 mjeseca života. Hrvat ga gleda i kaže: brate, meni rekli da moram platiti račun za bolnicu za 6 mjeseci, daj da se kladimo ko će prije izaći. Rade 2 Hrvata test inteligencije. Na kraju doktor im kaže: nažalost, vama obojici je mozak mrtav. Hrvat pita: a jel možemo dobiti potvrdu za sahranu? Žena u kuhinji kuha ručak i dolazi muž i upita ženu: ženo, zašto si stavila novine u frižider? Žena odgovori: pa da vijesti ostanu svježe. Uđe Hrvat u skupi restoran u Zagrebu i kaže konobaru: molim vas, donesite mi nešto baš posebno da nikad nisam jeo. Konobar donese račun. Pita učiteljica malog Ivicu iz Hrvatske: Ivica, znaš li ti što je geografija? Ivica: kako ne bih znao, to je kad Hrvati idu u Njemačku radit. Došao Hrvat doktoru i žali se: doktore, stalno mi se vrti u glavi. Doktor ga pogleda i kaže: pa normalno, vi Hrvati stalno nešto okrećete. Sjeo Hrvat u restoran i naručio juhu. Konobar donese, a Hrvat viče: pa konobaru, juha vam je hladna. Konobar mirno kaže: gospodine, pa to vam je gaspaho, španjolska hladna juha. Hrvat ga pogleda i kaže: pa donesite mi onda i španjolski hladni račun. Nema boljeg osjećaja od onog kad se nasmiješi srca. Ako želiš taj osjećaj ponavljati svaki dan, klikni pretplati se. Tvoj osmijeh je naša misija, bez reklama, bez foliranja, samo čisti smijeh. Ulazi Hrvat u pekaru i kaže: molim vas, jedan kruh. Prodavač mu da i naplati 12 kuna. Čovjek se začudi: kako? Zašto 12 kuna? A prodavač će: pa lijepo, 3 kune za Josipovića, 3 kune za Milanovića, 3 kune za Linića i 3 kune za kruh. Čovjek, jadan što će, mora jesti pa uzme onaj kruh, plati i ode. Sljedeći dan ponovno dolazi po kruh i daje 12 kuna. Prodavač mu izvrati 3 kune. Čovjek se ponovno začudi i upita: zašto mi sad vraćate 3 kune? A prodavač će: nema kruha. Vojnik za 5000 kuna riskira život. Vatrogasac za 4000 kuna spašava živote. Učitelj za 5500 kuna priprema ljude za život. Liječnik za 7000 kuna održava živote, a saborski zastupnik za 20.000 kuna uspijeva zajebati živote svima. Došao Hrvat kod zubara sav uplašen. Pita ga zubar: hoćete li anesteziju? Hrvat: neću, doktor, ja sam pravi muškarac, izdržat ću. Zubar počne bušiti, a Hrvat skače i urla. Zubar ga zaustavi i kaže: pa dobro, a što ste rekli da ćete izdržati? Hrvat: mislio sam, račun kad budete naplaćivali. Susjed pita Hrvata: kako ti je žena? Hrvat: ma dobra, kad je ne upoznam. Dođe Hrvat doktoru i kaže: doktore, boli me cijelo tijelo. Gdje god se dotaknem, boli. Kako to mislite? Pita doktor. Hrvat pritisne čelo. Evo boli. Pritisne nogu. Evo i ovdje boli. Pritisne stomak. Evo i tu. Doktor ga pogleda i kaže: pa gospodine, prst vam je slomljen. Ode Hrvat kod babe vračare. Ona gleda u karte i kaže: vidim ti u budućnosti smrt. Hrvat: pa hvala, i bez karata sam to znao, samo sam došao da vidim kad.
razgovaraju dva hrvatska direktora. Da li isplaćuješ ti plaću svojim radnicima? Ne, već dugo im ništa ne plaćam, ali oni svejedno dolaze na posao. Ni ja svojima ništa ne plaćam, ali i oni svejedno dolaze. Znaš, imam odličnu poslovnu ideju. Od sutra ću im na vratima naplaćivati ulaz. Nakon mjesec dana direktori su se opet sreli i jedan pita drugog. Kakvom se pokazala ideja s ulaznicama? Ma loše, jako su snalažljivi. Sada dolaze u ponedjeljak i ostanu do petka. Dobar dan, dobili ste govorni automat hitne medicinske pomoći. Ukoliko imate problema sa srcem, stisnite 1, ukoliko imate polomljenu ruku, stisnite 2, za polomljenu nogu stisnite 3, ako sumnjate na moždani udar, stisnite 4, ako ste stradali u prometnoj nesreći, pritisnite broj 5, za pad iz aviona pritisnite 0 ili pričekajte prvog slobodnog operatera. Nažalost, svi operatori su trenutačno zauzeti tini nana tinu nu nana nana tilu lu. Svi operatori su još uvijek zauzeti, trenutno ste 7 u redu čekanja. Tini nana tinu nu nana nana tilu lu. Ukoliko ste još na liniji, vama nije potrebna hitna medicinska pomoć, a ukoliko niste, vaš poziv bit će preusmjeren na mrtvozornika. Došao Hrvat na natjecanje u logiku. Pita ga sudac. Ako ti dam 2 jabuke, pa još 2, koliko ih imaš? Hrvat odgovori, zavisi, jel su domaće ili iz uvoza. Letjeli Hrvat i Bosanac avionom. Odjednom počne avion gubiti visinu. Stjuardesa viče, moramo izbaciti prtljagu. Bosanac izbaci kofer. Avion i dalje pada. Moramo izbaciti nešto teže, kaže stjuardesa. Hrvat izbaci bicikl. Avion i dalje pada. Na kraju stjuardesa viče, mora neko iskočiti. Bosanac pogleda Hrvata i kaže, hajde, ti si najbliže vratima, a i lakše ću ja bicikl voziti do kuće. Otišao Hrvat u Ameriku i zaposlio se na građevini. Prvi dan pita ga šef, znaš li ti raditi s lopatom? Hrvat ponosno odgovori, ma znam, kako ne bih znao, cijeli život kopam. Sutradan šef mu da mješalicu i kaže, znaš li ti ovo koristiti? Hrvat opet, ma znam, kako ne bih znao, sve znam. Treći dan ga šef pita, a znaš li ti engleski? Hrvat se zamisli i kaže, ma znam i to, ali reci ti meni, tko će ovdje raditi ako ja sve znam? Došao Hrvat doktoru i kaže, doktore, imam 2 problema. Prvo, sve zaboravljam. Doktor ga pita, a drugi problem? Hrvat. Koji problem? Zaustavi policajac Hrvata na granici i kaže, gospodine, imate li što za prijaviti? Hrvat odgovori, nemam ništa, samo nosim neke sitnice za obitelj. Policajac otvori gepek, a unutra šunka, vino, kava, cigarete, pa čak i nova mikrovalka. Pa dobro, gospodine, zar vam to nisu sitnice? Hrvat slegne ramenima i kaže, ma jesu, ali kad pogledate cijene kod nas, to vam sve spada pod humanitarnu pomoć. Policajac ga pogleda, nasmije se i kaže, ajde prođi, vidim da si iskren. A Hrvat, jesam gospodine, ali nemojte to nikome reći, još bi mi i PDV naplatili na iskrenost. Znaš kako to ide, dan počne normalno, pa te neko iznervira, pa promet, pa vijesti i taman kad pomisliš da je sve sivo, pojavi se nešto što te nasmije do suza. To je to upravo ovaj trenutak. Ako ti je novo donijelo malo radosti, klikni pretplati se. Jer sutra kad ti opet zatreba osmijeh, mi ćemo već biti tu spremni s novim forama i starim balkanskim ludilom.